Hichi video hi mihim te lungsunga aniki pi thuta lupen ho au min hi video na wedding hin ninunga satan gal bolding to ugon le akichip ki chaina ta lang ding hi Antichrist Sahem Melchihna Bible gau thua America gampan la chungchang ho nazil do ding hi na wed masanga taw dingin kahin te me wa noi pumpia thuta hi alhun na dingin the thangu hi te pakayin na mapuihan phathai na buhan Antichrist hichi tu cheng hi kum sang tampi mi lungdonna le mi het nom chu a hi hichi mi lam dang pa hi phat na nunga gau thu ki seina a alai ta hung pang ding a hi chule Sahem Melchihna hin bol do ding mi ho kila sa ding a hi hichi dia bola kon tha thil bol the hi ipi a hi lungsu to a selovin hichi video a hi Antichrist chu koi ham ipi ham ti chu Bible a jang ke ai vet ding o hi ngayo hi te Antichrist hi koi ham ti thuhil tampi ahung so do tai ahin hichi video a hi ngaidan le thulam leng ho hiloding Bible a ko na bo Antichrist thanei na koi a hi he do ko ding o hi thupun lekha bu thu dol ga sei ta di le hen Bible in hitin sei Jesus Christa thupun do pathenin aso te het sa dinga api thilung so wa ding ho hichil hagau tu sei do ho sima za a akisun cheng se ni na chu anun no ma hi phat anei je hin thupun lekha bu hi Jesus Christa a ko na hi ti hichi Bible changa kon hin imudo theon hi asima athu nga ya akisun jui hodinga phathei channa aphung do an hi Antichrist chungchang hi giga na thu a hi na bana Krista ngai lulung sit thu po jong hi ven bit le hu hinga ium theina dingova hichi thuta hethim dingin ai de sauve thupun bung som lili sunga hin van til thum tu po me hichu pathenin vanoi a hil cha na chaina pen hitai van til thum na chun adi in Antichrist ya jong ki ko Sahem le Melchihna thua gi salna anei na hi chizovin van til thum na chun anunga zuin hata in same koi hile Sahem chule alim chu hova Melchihna kila ho zo si chun pathin lung hana leng pi ju chu adon te ding a hi ati Antichrist Sahem hova Melchihna kila ho zo si chunga thutan na sangpen ding gotup sa hitai na het ding khat chu thupon lekha bu hi vet sa na lim symbol dim set jeng hi hichi vet sa na ho he theina diwa Bible hi ama lema ikile sa nga ye ahila Bible dung zuya Sahem chun ipi avet sa ahita dem Sahem alina chu leise na lengam alina ahi Bible in kichita in gau thua Sahem ki ti hin leisit lengam avet sa ahi ti na saye khaile sopite gigingote Sahem Melchihna hin nei sa ding Sahem lamdang ahilo le lengam lamdang chu thupon bung som la thuma hin kichita in na saye ke man tui khanglena kon Sahem hungding do chu kamuna hi lusagi le ki soma na ye aki som chunga chun la luhu soma ume chole alu chang ho a pathen te tom na min aume tu hin thupon bung som la thuma Sahem chu anaveu hite chole ahi na som achina chaya ki seina ho anaveu hite Antichrist hanai na ihet do masangun pathenin Antichrist hina di ta igin chatle lo na divin ami hina chom ho chu ei sei pi uve ama hina som ho chu ihin weddingu tolhanin na lungthema hichi thanei na hi koi ahi dem ti anagel panin video a akisei do masanga history simlai ho chun koi ahi na het mei thayo hitai akhat na Antichrist tu tui khangle na pat hung ki pan do hi tui khangle na pat hung ding do Sahem khat ahung ki pat do kamui Bible dung zuya tui khanglen hin mi tampi chen la avet sa hi nangma namu tui tamta chu mi te ho le mi pi chule pautin pautang ho hi ve hije achu Sahem thanei na chu mi him tamta chen nagama ko na hung ki pan do ding hi ani na Antichrist alal do na athunei na le avai hom na hi dragon in api hi chule dragon chun ata hat le alal do na chule athunei na chungnung ama chu apita na hi Sahem ata hat na avai hom na akhopi le ato mun jeng jong chu dragon in api hi dragon hi ipi hiya koi hiya ham Bible dragon hin Satan avet sa ahi ti heve ahin dragon chu koi ki sei na chat ahi chang ni na achun ki chain chain sa ye wana Melchihna ki dang ta chom khara kilange Vervin dragon sanlin ta alu sagi aki som chole alu ho alal khu sagi ki khu aume dragon chu naunei ding ko nu menu anga chun
asul hating acha valhum dingin adingin a hi ama nun chapa khar hing tai ama chun namtin vai pi zo si chunga thi teng gola vai apu ding a hi hichi thu hi Jesu Krista pin chungchang a hi in satanin nausen ping tha ding agut na chu a hi nausen that dinga satanin koi thanei na anaman cha em Rome chu a hi chu phat laia Rome governor Heranin Jesu ape na chun tha ding anugong in hi hiti chun thupun dung zuin Roman Antichrist Sahem thanei na alalto na chule akhopi api a hi vanoi khang tu sema hitabang akitopi chatkhat aume ti chu a he jong na umei theyu a hetai thumna Antichrist su vanoya thane hung hido tai vanoi pumpin Sahem chu kidang asabe na zui tawe ama chu phungtin pautin namtin chunga thunei na ki pia hetai Antichrist in vanoi homa thanei na le thu zo thena anaye ti ki chi tani mutawe lina Antichrist su pathen te tom na adim hi alua chun pathen te tom na min aume chule ama chu kam akipi in pathen te tom na thu anasata ta asaye chuta chun pathen te tom na in akam akatan hi pathen min achen na chule wana cheng hozo se atai tom tan hi Bible in pathen te tom hi lamni na saye chon set ngai dam theina chule mi him khan in pathen ka hi tia se hi chite ni hi pathen te tom na hi Sahem thane na hi achunga ki sei te ni a hin themo changi koi organization ki sei na hitadem I hol do ding koncha hitai ngana Antichrist in gau thu phat sim hla som li le hlani vai apo e ama chu hla som li le hlani sunga vai pudin tha thunei na pita we gau thu hi ting le ni khat chu kum khana kisima hi hi kisim dol chu number som le li chang som thum le li chale Ezekiel bung li chang ko ma mu thei hi keima nang ma dinga ni khat chu kum khana ka simpi na hi Hezi asu Antichrist hin la som li le thani sung hi chu ni kho sang khat le jani le som gup sung vai apu ding hi hi chu agoma kum sang khat le jani le som gup sung tina hi kidang ta in Antichrist in kum sang khat le jani le som gup sung vai apu ding hi Daniel le thupon le khabua vel sa ge sen aki sayin hi gupna Antichrist hi thela ki sat lema damdo kin hi chizau chun keiman kamui alula a khat chu thela ki sat le hi ahin thela ki sat chu akile do kitai Bible in hichi Sahem thanei na thela ki sat chu hungdam do kit dingin a sayin hi Antichrist nga ipiti anugui lunam ti in he do ngal deu hi sagina Antichrist chu be abu na hove Sahem chu hota we hichi Sahem tabang ko umem ko hema ma to ki sat thei dinga ati ben hi hichi Sahem thanei na hi namdang ho to te ka dingin aza chong the jinge ti akichi e aji chu ama hi mi ho na hobo hi hiji achu Antichrist hi sa khole sarkar thanei na nei kop khat hiding ti na hi gate na Antichrist in pathin mi ti asugan thei na hi chule mi thing ho to ki sat ding le zo dinga tha hat ki pia hi Antichrist khutna pathin mi te the sanso na adim se ne azole pathin le ami thing te tai to ma do chu mu theya hung kila ding hitai kona Antichrist lam kai lubo in mihim apangi hichi hi mihim number a hi to phonin Antichrist thanai na chu mihimin anei a hi ati hichu Daniel bung sige na in aki neu thanai na asayin hichu Antichrist ki sei na gau thuma ma hi hichi aki achun mihim mit tabang aumin chule tai tom na thu na sata ta seido na kamjang aume hichi Sahem thanei na chu mihim khat alam kai le athalengin apangi koi ahi ihin phon do dio hetai somna Antichrist in numbers gup som gup lugup ane ye hichi a hin het na chi na kilange lungtim theman hichi Sahem number chu simhan aji chu hichu mihim number a hi chule hichi number chu gup som gup lugup hi hiva hin hoita in vervin zugup som gum lugup hi Sahem Melchi na hepoi mihim number zo hi hichi number lamdanga ko na hi Antichrist nei na alam kai he do ding hi ahi le Antichrist su ko hitam achunga ahi na somwa ko na hi abang kha chun na he do diu hitai vanoi mihim khang thu sema evet le ahi na som ki sei ho akito pi chat organization khat bo me Antichrist hi koi madang ahi poi pop thanei na Roman Catholic hobung le sarkar gam kipum khat na chu hi hichi ahi na som ho ta chun iti ke to chat am ti hin vet ding hi ama wang hi vai het che diu chu hi le
Catholic hobung sunga Christian phata ta kita ta mi tampi ome ama het chan chan athei top suapang ome Bible Antichrist chungchanga ki hilcha na hi Catholic hobunga mi pi ho a hi poi ama wang achi dan aki vai hom na di lo pathen do na a chungchang zo a hi bove avelin pathenin hi chia ki hilcha na gin ta hi eki hoidam na diule phat thei na ding a hi zoi phot chit na som Bible ki sei ho to po vai hom na aki to chat thei na hi ching thei ta in veleo hen wa noya thanei vai hom aki to pi thei ding dang lo hi ahina mas pena het diu chu Roman Catholic hobung le sarkar ki pum khatna Antichrist a hi ti hi thu tha be hi poi tu like Christian hobung tamzo hi chi thu hi hin ta sana hin hi hanga hong ke pando ngana hi ta be asai din Protestant Reformation lam kai zo sin hi chi thu ta hi an hil hangun hi Martin Luther Reformation lam kai het thei ta le Lutheran hobung hin phu to pa thu se hi ga ngai to te pop vai hom na hi Antichrist ta be mong to na hi ti he chen sa le ta san ka hi ve anati John Calvin theologian le reformer min thangta injong hi chi thua hin Martin Luther to se pomin hi tin sai Roman Pontiff Antichrist tia ka ko hi mi abang khanin sit hall gun set le demding hall jingdan in ege lui achom lam ta in second Thessalonica bung ni a sol cha pol to say ale do na izat ki bol jong le papasi kalwala akitopi ding dang umlo hi ti Baptist pastor min thangta Charles Spurgeon to say min thangta le theologian min thang pen khanin hi ti da phom to Antichrist do na ataw ding hi Christian jo simo po na hi michingin Antichrist koi a hi thu do na bol ponte Rome hobung le England hobunga pop vai hom na hi a hi lowa le vanoi le se chunga Antichrist ding dang umlo hi Protestant kiti thu cheng hung kon do na thu cheng hum hi chu protest a hi Reformation ana chu Roman Catholic hobung chawal na le thu hilam vai do na a ki protest ki do dal chu hi wang sit ta into lai Protestant hobung tam zo in abula ana do dalo chu a hei mil ta ve hi chi Bible thu di Antichrist chungchang khel hang hi tu lai mi za da the kam chang hi tai a hi wangin itabang ha san tam jong le thu di hang sam dinga ki ki pido hi tai hep tha anom lo na ding le Jesu hungwa na dinga ki go sa de ma no ding ka dai sa ui tua hi Antichrist phot che na som ho ivet diu hi tai phot che na khat na papacy hi mi tampi chen na la a hung kon do hi Bible gau thu dung zuya Antichrist nei na tui pi la a hung kon do hi ati hi chi tui pi chun mi him tampi chitin namtin pautin bautang ho avet sa hi ti chu ni zel ta ve hi chi chu papacy to akitu chani na hi aji chu che phat laya vanoi civilization mun pi pen Europe gam thumlama kon hung kon do hi phot che ani na papacy alal to na athanei na le athunei na Roman pi hi khang tu simi veteng le milim hona lai Roman alal to na athanei na chule akhopi mun pi jing jong papel Rome kiti Catholic Church State anapi hi alengam mun pi jong Roma pat Constantinople ki chon jing hi papacy chu Europe thumlam gam kaya athanei pending in atung do ta ve hi history in hitinei sei pi ve Rome hobung hin Rome vanoi lengam mun ahin lejing ta na hi adi ta chu Rome lengam banjom chu Rome hobung thanei na chu hi tai leng tia chule Pontifex Maximus tia ke ko pop chu Caesar ba na vai homong hi tai kichin ta in ahi na ni na ba jong hi Roman Catholic hobung to ki to chan hi ki ne phachera thumna papacy hi vanoi homa thanei hi Roman Catholic Church hi tu hin vanoi thu zo theina ane ye ti hi koi man nil ponte vanoi gam tha jo sen pop jana pedin ahon honin ek kai jing ve khanglai lungle tu khangin jong athanei na le athunun zo na ane ye ti he ki che e Catholic ki ti vanoi hup so ti na hi phot che thum na jong ake to chat kit ni hi phot che ali na papacy in leise na pathin ka hi ati chule chon sit ngei dam na tha jong ane ye na ki se ye Israel ta ma bungun Bible in pathin tei tom na ki ti hi mi him khanin pathin ka hi atia chule chon sit ngei dam thei na tha anaya ki sei chu a hi phot chet ali na to jong akitu chat ki ni sobite khaye ki gingun Catholic catechism kon kela do thu ki dang ta ho na veu te thimpu chun chon sit angai dam ta ba thayam a hi lo le chon sit su be a hi a phun do mai mai ham Krista ina pe thane ina a chu thimpu in ta be in chon sit na ngai dam ta ta e Roman Catholic te chon sit phon do chi pi dan hi mi him sim thu pathin hu hina to won kal na a ki sim a hlem hi
pathin bovin chonset angai dam the hi papacy in chonset angai dam the ye ti jing se Halloween pop hi pathin to ke bang hi ti ata sanun hi 1903 kuma pop Leo the 13 in hitian na sayi ahi wangin Roman Pontiff hobung sunga jil kungchung nu pen hi pathina ke pi lo na banga lungthim zo si gi gop khom na chu hobung le Roman Pontiff nuya ki pi thing na le athua nun ding ngai hi ati pop Leo mama tu se lamdang ta khat ga ve ki nu te ke ho pop ho hin leise na hat chunung pathin mun ka tu hi ati so pite thu ki sei do ho hi pathin tei tom na jeng hi phot chet anga na PPC hin kum sang khat le jani le som gup ki tu chat vai an ho me them gau thua ni khat hi kum khat ki sei na hi ti in he taw ve Antichrist sun som li le thani sung vai apoi ti gau thwa chuna ki sei hi chu kum sang khat le jani le som gup ti na hi chu hinam ga ve hiti edi jangale som thum le gate kumin papal romin Europe gama thanei na lingset a hin nei pan na hi chuwa Emperor Justinian in pop thanei na le vai hom na api hi anil kalding lo be hi tai hi chia pan a chu pop in Europe gam ho chunga thanei ta a vai a hin hom pan hi tai dark ages sung si sin vai a homin hagaw lam le het na lama mi pi muthimin an sa na hi edi sang khala sagele som ko liget kumin pop vai hom na thi hilin akisat lemtan France te general Barthier ki tipa in pop chu gal hingin anakai na hi hichun Europe ma pop vai hom ki chaina hin so do tai edi jangale somthum leget le edi sang khala sagele som ko leget sung chu kumiza gm kum sang khala jani le som gup ke to chat gau thu guil hin na ke to chat chu hi hi jong hi PPC Antichrist a hi ti phot chen na ke to chat hi ke tai phot chet a gup na PPC thi helin akisa lemin tun ahung dam do pantai PPC chu kum sang khat le sagele som ko le get kum chun anakisa lemin hi Napoleon General pa Barthierin pop gal hinga akai hin pop la samna avet sa in kum sang khat le jani le som gup sung avai hom ki chaina ahung hlung tai hijing jong la Bible in hi chi thi hela ki sat lem chu ni khat le hung dam do ke ding hi ti na sei tu din muna po vanuya thanei ji hat ji thunei ji hi imusu ke yun hi tabi asai din ecumenical movement hin Christian ta san jo se go khom so ding Protestant ta san hung kon do na chu mang ding atu ba hi chi Bishop Tom ni pa ma kitipa tel evangelist min thangta kinep kop lenin ecumenical assembly avanuya holam kai homaya aholim sa na hi veleo hen protest so akichai ta hi le ibiti Protestant hobung chu om na laye kitina lighting hamati so pete ho Protestant ta san su bai na ding le rom to ki pum khat kit na ding movement hi achi le jinge hewa chun pop jeng in jong video hi tina saye mi pila amil ham khat in hi tina na sei kha he pathinin tlingsela tongmol so lovin thil kidang anabol pat kamu khapoi hechi kipum khat na thil kidang jong hi ato mol so ding a hi hiwana mu bangun kipum khat na dinga pop min nge na abol hi kenet koblen le Protestant lam kai tamtah ho chuna pomta ven hi ama dinga tau pi ji he pove ahin ibol theyu chu Krista ta sa kipum khat na dinga ange na le alungel hi nupi na neiding hi ita san nawa kipum khat dinga hung ki khom hi ve hallelujah vanoi ho khat na na dinga no hi Vatican api pen hi chule Protestant hon apom pan taw ven hi chuti jong le sopete ho duha ala hi un ta san hi un Bible hi chikipum khat na hin kilep phat na lien ta hin soding Sahem chi na hin thuding hi ati kipum khat kiti hi thil pha ahinai ahin thuta to hle dingwang he poi rom to kipum khat ding kiti hi America phut do hon na za pha lo hil diwa hi America nampi hi sa khulam zalen na ta san bul pi a ki phut do hi leng lo na nampi chulel pop lo na hobung chamhlat ta a na an hi ye ahin la Bible in thi hela ki sat le maha chu dam do ki ding hi ati gau thu gui nan imit ta in imuta ve poche da sagina PPC chbai bu in a howi Bible them gau thua Sahem hin lengama ve sa hi hijong le thu pun bung som le thuma Sahem ki mu hi azat chom helin lengam le sa kho thnei na ani na neigin Sahem chu chbai abu un a ho ve lung op kai na be helin PPC Antichrist a hi ti hi che phot chin na to hin akito chat kitai PPC hi hola ma thanei na hi ti he ta ve a hi le Vatican khopi PPC headquarter khu lengam gam khat a hi khu na hen em
ata be in Vatican hi vanoi agam neu pen hi Rome sunga square mile ni bemin ali ni hi aneu wangin vanoi agam hoa thanei pen khanina pange chule vanoi pumpia mi him billion khat valjen ta san nung zui omin hi Pochet agit na papasi in pathin mi te asugan the na hi Antichrist na in pathin mi thing te sana soding a hi tin Bible gau thuna saye hi che pochet na jong hi papasi to akitu zat ki ne aji chu vanoi khong tu sumi vet le hi che pochet na akitu pi ding dang om pon hi Rome hobungin mo na nei lo ti san tamtah aso na banga hi kiloi khom na dangin aso kha lo hi la hi ti hi khang tu sim het na nei Protestant hoin agin chat la lo hi la hi historian hosai danin papasi in dark ages sungin sa khoje in mihim lak janga valjen hin ko na lamangin hi Pope John Paul ani na in hi chu ata hi ti phong do in chapi aloma ki thana ho chu ngaidam an thu me na hi a hi wangin la akhan git lo na gim nei ta ho chu nung la do theile hai mil the a hi ta pon hi John Wesley Methodist Church phut do pan hang san ta in papasi hi ti na phong do e sei thingin ki sei le ama hi chon sit mi ba hi aji chu chon sit na tin chenga chon sia te hoi helo hi tai mang tha chapa tin jong aki ko vene hi aji chu ama do dal le anung zui ho ania mi sim sen lo ana tha sa hi pathin chung le chibei bo a ho na zo si chunga ama le ma ki choi sang chu ama hi thanei na chung nung le zangai na chung nung pen a chu in hi na ke ko na pathena bo ho jong chu anei na ki yele na hi kum hi chan pi papasi pathin mi te chunga acha wal na hi Bible gau thun ana sei kha lo hel hi le itabang ta adat ma umding hetam phot chera ko na papasi lam kai lubu in mi hi ma pange Roman Catholic hobung lengam hin hichi phot chen na hi ki to cha sa e vanuya thanei na hin pop hi mu theya alubu alam kai na ki he na hi Roger William America Gama Baptist hobung ma sa pen phot do pan pop chungchang hiti na sa ye leisi chunga Krista thelenga ki gela pathin ki sa a pathin hoin thenga towa pathin chunga amale ma ki choi sanga chule ama ven bit nanuya ummi hole asile pha het now zo si chunga Krista lagau chunga lagau thing chunga chule pathin chunga ki choi sanga van pathin do na thu saya phat hole dan ho khel ding ngei tu chu ama ta chu hi mangtha chapa ki ti chu phot chira som na papasi in number jugup som go lugup ane mihim tampia din hi che number jugup som gup lugup hi lungdon umta likichat umta kondo na hi izong le a number ina ko do hi het do lel ding hi poi mi tampin sa hi mel chi na hi atiu hi ata san hi hi Bible in wang hi tin sa ye lung tim tim man hi chi Sahem number chu simhan aji chu hi chu mihim number hi chu le hi chi number chu jugup som gup lugup hi heji achu jugup som gup lugup hi Sahem number hi akiloi khom na wa mi khat number hi hi pa chu koi a hi tadem Sahem thanei na a lam kaya het thei pop chu hi dem pop min ki pila a khat chu vicarious filidae hi hi chu litin pa wa pathin chapa thaleng pathin chapa khela pang dina hi hi pan mun chu papasi na ke nei sa eti chu heta ve hi chi amin number chu Roman number ai gop khoma hi le izan hung so mt ve hete a number ki gom chu izat so em zugup som gup lugup ki to cha so e Bible in Sahem number mihim number a hi lo le amin number ati bang chat cho hitai so pite ho pathinin Sahem thanei na chungchang lung op ke na inei diu e dei sa po ve hichi video apat in phot chen na som ho chu pepesia chun kitu chanin agui lunge ti imudo tawen hi hichi het na hi poimo ta hi aji chu hichi Antichrist Sahem thanei na hin vanui pumpi Sahem melchi na hin nei sa ding hi abana hi amel chi na ipi hi hung kita lang kit ding hi video hi velhum te te in loi lapai te ho ton sot hin na la so ge din te avelin sei kit nge hi chi Antichrist wa ki hil cha na hi Catholic hobunga go le pai phata ta ho mi mala dem na le do na ki sei he poi ahin satan do dal na le hodan di lo pathen do dal na ki bol chu ki do dala dem na ki nei zo hi hi chi hi Jesu a ko na hil cha na le ngai lu na thu po hi zoi amani bon chawa Catholic ho jong alengam il hundiu hu hinga diu e dei sa pi so ke yuve Sahem melchi na ita lang masungun Sahem ahina velvet kinutin chule ninunga ami te dinga pathen melchi na ahilo le mohor chu ipiham anave masawite pathen melchi na hem chu Sahem melchi na hichat ding ahi amasa ta insi le pha kido pat namun van mun chu ga anung vetute Lucifer chu chamkim sela ki sema hi in thilsim zo sila a aching pen le amel hoi pena anaki he hi
adi ita in ama hi van pathin lalto na nga cherup panmun chan gaya dop sang anahi lalto na achu pathin dan theng som pathin hi na ki khel thelo ki sutna van munjo sia si le pha le khan theya hindan ton so na ki pui hui na chu a umin a hi pathin thil siam dang ho banga Lucifer hi de han theina tha ki pe hi hi chi de han theina ki pe chu pathin choi an le zabol na amang zo talovin pathin do na in amang cha in alung sunga jong kilit san na dim tai pathin lalto na jing jong aw at sata na hi nang ma na ki siam do ni khuwa pat nang ma a the mo na akimu do ka sin na lampi ho chamkim na na hi Lucifer chu thildi lo le chon sit bol ma sa pen hung hitan hi chu Bible in dan thu su ke ati wana dan thu som veng bit ding le choi sang dinga kingan si chu tun apal ke na pangta na hi pathin to ki cham kit ding anup ta lo ji in azo na in Lucifer wana kun in no thlai nom tan wana van til hop thuma hop khat ho ama topang khom ho ta chun akino do ta ven hi hiwa chu itia pathin in Lucifer apet pe na asu mangjing lo ham ana sumang jeng tale van munjo sin ngai lut wang hetalawa kichat mana pathin thu nung diwa hi pathin hi na le adan thu chulung op ke na anei ding o hi pathin in chon sit chu achi ngai bangin achi jam se e chuti le mizo sen chon sit ga chu amu che diu apakai pa koi zo kin abol diu ham ti chu akil handing o hi tu hin sil phagal aki dozing in hi chule hi chile sit hi gal mun hi Lucifer tua satan tia ke ko pa chule se na wa le le in pathin thil sim lo pi mi him te hlem tha a thil sim pa le adan tu thing do na ding a hol le na hi Bible in a hil chawve lim ge chan umun ki hong phawin aji chuna ki do piu diabol chu kai pi ba kai ki tum banga koi ka wal thum thei dem tia hol le a wa le a hi Satan gun limina chi in nu le pa ma sa pen Adam le Eve chu anal hemin a chon si satan hi chun thina na le dana wa nuya a hin hluta na hi Jesu Krista mi himte ngai lupa le se da hungin I chon set naw dan thu isu ke naw ji in ahung theta na hi Jesu nol na bay hin khu a hin mangin apa thu pe zo si jong anit su ke ye hi jeng jong le ei ho hin na din ama ahung thi na hi cross chunga akipi do a athi na chun pathin hi na thil ni a phache ne akhat na pathin chon phata hi athukpi som ho chu ton sot na umjing ki khial thei lo hi la hi dan thu isu ke ji uwa Jesu go na changa achunga I chon set naw apo a hung thi hi ani na pathin ngai lut a hi ti a phache ne ei ho hin na din achapa a hin solen ahung thi e khangzo sia hin Satan in gam chom chom chule mi te le thil chom chom mangcha in na atongin pathin mi te patep ding hlep hla ding le su chemi ding agujing in hi anaman cha ho ga min pha the ho chu Chongloi lai Egypt le thila thu hil thinunga thagau ahing na lai ti thu hil Babylon le amilim ho chon dan ho le adoi ho na chule Rome lengam so sita Jesu asen laya thading go hi ho chu a hi ve video masa ai mu bangun Satan hobung songa hung luding chule Roman Catholic Church State Union mangcha a mi thengte asu gan theya alep hla ding a hi ahi wangin akhang khangin pathinin thi chan geya ama nung sun lo pangdat jingmi anei jinge akhang khanga pathin le Satan ke do na gem nei ta hum jingin tu ni chanin akido jing na laye I he do lo wanga wa mi zo si gala pangche hi ve ei ma che lagaw gal sar hi ve pakai koi zo kin I bowling ham thulu na nei anga ye Krista na kilanding ham Satan na kilanding ham khangzo sia pathina ke pi lut na hi thil khat nin apo chin jinge hi chu athu ni hi a hi ei ho ama thu ni hi ule hi chu ama he ta ve ti het na hi keiman ama chu ka hetai latia athu pi ni lo chu mi zo a hin asunga thu ta lo hi I chon chan le thulu na isim ho chun pathin lawan noi mit muwa koya I hiu a phon to ding a hi hitia chu Sahem Melchihna a chaina dinga mi zo si patip na chu ho thu dol athu ni thu dol hung hi ding a hi koi kin zo I bol ding ham Melchihna I sei do masangin Sahem Antichrist ya zong ki he chu I het chet anga ye Bible in Sahem chungchang a sei ki to pi cha ding hi mi him khang tu sema I vet so ke le khat bo min hi chu Roman Catholic Church State Union pop thnei na hi a hi hi Roman Catholic sunga mi ho dem na hi pon pathin hodan chi di lo hil cha na zo hi chi jong hi thu hil tha be hi poi Protestant Christian hon thuta kichi hi anapomo hi Christian Reformer le pathin tu sei tampi Luther Calvin Wesley William Spurgeon le adangdang hon hi ti hin mudan ananei so ke ve ahin Antichrist hi na adang kha ana sei yu hite Daniel in Antichrist sung sanga sei na chun phat ho le dan ho khelding agut hi ati ahile tu pon mung som le thuma Sahem papacy in pathin phat le dan ho khelding agut kiti hi ata enam hingi ata hi ama ho official catechism a hun Catholic hobungin thupi som chu a khelin a hi ati thupi ani na milim ho loading
thu pi chu athai mangun thu pi som na jong ni aso un hi chuti chun som mama aso kin on hi a hi le Daniel bung sagi chang som ni langa na a phat ki ti chula pepasi in pathin phat ho a khel ki gut na ipilam hi jong le kha em a ume a khelve avelin ama ho official catechism catholic hobungin thupi elina cholnga ani thupi chungchang thupi la a phat to ki mat chu asu chamun thu chang som ko le li a konin thu chang gate bo asu un hi cholnga ani bible in ni dinga asai ni se ge nia ko na haptani masani sunday nia hin khel do kalwala pathin le adan thupi rang phung ta le tai tom ta a zabol lo na umding ham so pite ho kay man ka say tu hi poi ama ho official le khosut the converts catechism of catholic doctrine kitia papasi in hitina saye thudo cholnga ni chu ipini ham don but na cholnga ni hi saturday ni hi thudo ipiji a saturday ni khela sunday ni zo inin ham don but na e hon saturday ni khela sunday init nu aji chu catholic hobungin council of laodicea edi jathumna somthumlu gup kuma chu saturday kinit na ako na sunday ni ki khela hitai Roman Catholic Church in Pathindan to thing khel theina tha neidan en ke sayun hisi khel theina tha nei lo hi le pathin thua khel theina tha ki pelo khara khela ni se ge ni saturday ni ni na ako na haptani ni ma sa sunday ni khun ni na zo a hin khel thei ding ham a hi le mi him khat a hi lo le ke loi khom na khat povin Pathindan tu khel na ding tha anei mongem anei nai sai poi bible in hitina saye keima nang ho ka thupi hi na koi be lo diu chule chua ko na jong chuna la do lo hel diu hi chutia chu keiman kapi u pakai na pathinu dan thupi chuna ni diu hi ki hil na di lo khat christian ho bung sunga hin ahung ke thon lu tai ki hil na chun pathin thupi ho nit angai ta poi ati na hi so pite ho hi chi bible in asai lo thi na khop hela ke lepla na hi chu chimala pathin ni tin saye hin thing chulo theina ding le kot pia lut na kot pi sunga lut theina dinga atupi inin ho cho nun no ma hi ve ati Pathindan thupi som ho den jing a hi na na het be no ma hi le video he ve job jingin atupi ni hi ama a hiu ki het na hi ti chu in zil tawin hi tun Antichrist hi min mi te a lepla a thu oisa lo na ding le pathin to ki khen na dinga Pathindan thu a hin khel god ding ki ti hi ahung ki to thei tai di tamongin pathin mer chi na mohor hi Pathindan thu job na le thunun na to ki sai hi het to sa na chukan tu min lang dan thu pi chu ka sai jui tel a nam de jengin Sahem Melchihna he do masangovin pathin Melchihna mohor he do panu hite pathin Melchihna alhem chu Sahem Melchihna heding ti na hi benga na tong hodong le chun alhem het do na ding hi ata pa het masat ding hi hi ti diu hi khanglui lai lengte hon thupi athot ji ting atunei na mohora chun thil tu mau me hi chi ho chu amin apan mun chule awai hom na gam sunga hi official seal ho hun ti chi thil thum ho anei che ina hi a hi le pathin mohor chun anei em pathin mohor hi dan tu ni na to ki sai a hi ti in zil tawi a hi le thupi som la a officer mohor thil thum ho nei umem hinge khat ome thupi li na hi ve in chol nga ni kho thing ta ani ding a hi gel do jingin ni gup sung na na to ding zo si na to chai ding a hi ama wang ni se gi ni chu pakai na pathin chol nga ni a hi pakai na pathin chu pathin min a hi hichi ni kho chule na kiti na to loading aji chu ni gup sunga pakain van le se tui khanglen chule asunga zo si asima che hi pathin vai hom na mun a hi asima ati chun pathin tai telephone do hi thiljo si sempa ni se gi ni ki chol du a hi hiji achu pakain chol do ni chu phathe abo a su theng a hi chol nga ani thu pe bo hi thu pe som la a pathin mohor thil thum ho pathin min apan mun chule awai pu na aung su ke yi pathin chol nga ni chungchang bible hi tin a se ye chule ka chol nga ni kho ho za bolun hi ho chu keima le nang ho ka a mel chi na khat hiding chutia chu nang hon keima pakai let na pathinu ka hin het dingo hi kanati chule ka chol nga ni kho ho jong su thengwin chuta chu hi chi ho hi nang ho le ke ka akimel chi na khana pang theya pakai na pathinu ka hi nang hon na he to theina dingowin kati bible in mohor mel chi na vet sa na le het na kiti thu chang ho hi man leng le le thei a hi ti na ta lange ninu nunglam le diabolin amel chi na anei ding ama wang ven bit na chang ding le ton sot hin na nei ding meeting te ho dinga achol nga ni hi pathin mohor a hi lo le mel chi na hiding a hi izil sa ho velvet kin hite akhat na Sahem mel chi na hi Sahem thanei na akon hum do ding a hi hi chu pop thanei na hi ti he do tawe ani na Sahem mel chi na hi api pe na ahildan hung hiding a hi adi apathin dan thu pe ni na to hung ki chap mat ding a hi
hi chi hi hung hi mong ding hi akiti na ji chu thu phon bung som le li a Sahem Melchi na ki gi cha na ban cha na Bible chang chu ive da hi le ti na saye he chia hen pathian thu pi dit ho le Jesu ta san thu nit mi thing ho thu hat ji thu akilangin na hi hinge Sahem hova chule Melchi na kela ho to ki banglovin Jesu a dinga kita ta uma chule athupi ho changse nit mi thing ho aumowe athumna inajil ta ma bangun pathian Melchi na cholnga ni hi Sahem Melchi na chu cholnga ni alhempa ata pa khela ni khodang khat hung kin ding chu hi so piti ho inanga jingo cho hung lung tai Sahem Melchi na chu ipiham Sahem thane na pepasi ahiti chu hetawin ama ta aniki don bu saute Bible chunga hobung umahi in cholnga ni khu akinin na Saturday nia ko na Sunday nia ki khel do hi aphat che na ki chen ta hi cholnga ni ki khel thu isele thang phung ta in papasi akiphungin na saye hichi cholnga ni a khelna ana to hi holama athanei na le athu china Melchi na hi Sunday athin na hi Sahem Melchi na hi cholnga ni kho ki khel do dana hi Sahem thanei na le thu china vet sa na le Melchi na dana do hitai hichilai ka hi sei cheningi Christian phata ta in Sunday nin pathen ho win ni khu thing pathen ni a hi tin ata sanu na hi koima oimo na hi poi pathin in e het hole e het na dio phat kelem inei hoa chu them chan le themo ei chanu hi a hin lap pathin in athuta ei mu sa te ngole izui diu chu imo pu na wa hi hi chu phat thei i chan na ding wa hi tu hin koi ma chan Sahem Melchi na nei nai poi ti hi het dinga poi mo ta hi hi chi hi iti ting le ki panding ham ti i hin jel diu hi so pite ho hapta khat sunga ni khu khat bo hi athinga hi hi chu ni sigi ni cholnga ni chu hi kigin ni Friday ni salhuma pat cholnga ni Saturday ni hlum chan chu hi chu in ani sigi nin pathinin athil sem ana to chu achai jin chule ni sigi nin athil sem ana to zo sia ko nin aki chol do na hi chu in pathinin ni sigi ni chu pathe abo in asu thing ta na hi aji chu chu chi ni khuwa chu pathin athil sem la athil bol ana to zo sia ki chol do a hi i het deu khat chu pathinin hapta khat sunga ni sagi ni chu pathe abo e ati in ni sagi ni khat bo ati pon hi chule aman leisi na athil sem zo si anga na ni khu mong chu pathe abo en hi pathin ama bovin ni kho asu thing thei a hin ai hon ni khodang khat thlen zo theina tha nei pove Saturday nia ko na Sunday nia a hin khela chun pepesi in cholnga ni pathin Melchi na alhem a hin sem do ta na hi them gau thua Bible le sei bangin phat le dan ho khelding a hin go ding a hi ati hi chia bol chun Bible chunga ka umuve chule pathin chunga jong ka umuve ati na hi ai le Bible sanga mi him sem thu ta san ki hel na ho chungchang hi pathin in ipiti sayem ama hon athu hil nawa mi him thu pi jeng thua a hil je ovin ai ho wajong mo a hi ati chu adi tenge je ati ajuti le mi khan in Sahem Melchi na helo le pathin Melchi na iti akela ding ham thupon bung somle thuma Sahem pepesi chungchang Bible in hitin saye chule ama chun alin aneu a ho awai chamlen le so hi changzo si chu akhut jet lamu ahim achalowa hima Melchi na chu aban ni sa hi thupon hi vet sa na dim se hi ti hetawe a hi le chalpanga Melchi na kela hin ipi ati na ham ninunung lam le ama ho to kitip na ka phudo ding chu hi chi hi a hi ati pakai chun keiman alung sungowa ka chuan dan thupi painting chule alung sungowa ka sut ding a hi pathinin adan thu ho ilung thimowa asut din akiti me imelang ho ichalpang hi thulu na ki cmg na chu a hi chalpang hi thulu na isiem vet sa na hi tin Bible in kichi ta na sei na hi pathin Melchi na achol nga ni chungchang chu thupi ali na in hi tin na sei chol nga ni athinga na ni dingin gel do jingin hoya i gel do diu ham ilung thimowa ichalowa i gel do ding wa hi pathin Melchi na kila kiti hi pathin chol nga ani di ta ni na thilzo si simpa che beibo a holdinga thulu na kisim chu a hi alang khat na Sahem Melchi na chu achal a him a khud a hi ma kila thei a hi hi chu pi na ham avelin chalpang hin sila pha het na thulu na sim chu avet sa hi chule hi chi hi na khut na jong Melchi na khana panga nami te ni ke ka jenga jong hi chi hi het jing ding khana pang ding hita chu pakai dan thu chu nakam sunga cheng jing jing ding a hi izinem ti le pakai in ban gol tha ta Egypt kama ko na hin pui do sa hitai mi ten chol nga ni di ta Bible a phot chen na amua he jong le chol nga ni di lo Sunday chu ata sanova le Sahem Melchi na achala akila ading a hi ama ho chu thepla idi wa hi a khut na kila tikiti chula Bible a khut hin na to a hi lo le thil bol avet sa hi ipi hi jong la na khut ten na to ding atham kha chan chu na tha sungin tong jengin
zapi nung zuya kisugan theina ako na hoido na dinga Sunday ni thenga ni dinga ke pom ho chun Sahem melchi na chu akhut ova akila adiwa hi ama holoi hi chol nga ni di lo ata san ji o helovin ana to uchun Sahem thunei na nuya akipi lut nu avet sa hi Sahem melchi na hi polama mu theya melchi na physical mark a hi mong poiti hi iti sei theyu ham pathian mi hu hing na to ogon chu geldoon sila pha ki do na gimnei ta zo sia hi ilunglam dei hlan theina pathian le thupi ho ka pom ding ham ka pom lo ding ham ti thu hlu na na sema chu kinga ma hi chule ase le apha kivel ha na gimnei pe na chu adan ke bang ti chu ai ma dei hlan ki siam na he tho tho ting a hi thildang khat sei pi ding ki go chu bible to ki tu lo thula al theilo hi gelte min pata in gelen Sahem melchi na chu polam thil barcode tattoo a hilo le hitabang adangdang hitale Christian di ita pathian nung zui dinga thulu na nei sa ho thinga ma ta san na nei ho ama ho chu lo kham sa a kho het lo ka ova Sahem melchi na chu anei sa the hi nei sa ding akilhan lo wangowa anop na ada na lo ti na hi tupun pumpia hin sila pha ki do na a ki bui na pi pen chu chebei bo a ho chungchang thu he hi Krista le satan hoizo na zui ding ham ti thulu na ki sim hi a hi Sahem melchi na hi thulu na isim wa ko na hiding a hi mi ten Sahem melchi na chu ti teng gela diu ham chule chu chi Sahem melchi na amin chu a hi lo le amin number nei lo chun cho thei ta lo zo thei ta lo hi hi chi bible chang hin Sahem melchi na kela lo ho chunga sumle pai man na akitu tang pe eti ata lange hize achu Sahem melchi na hi sa kho thu se helovin sarkar ki vaipo na lama jong hi government in Sunday ni thenga pomdinga ahin mamung sa ding hi Sahem melchi na hi mu theya physical mark melchi na a hi lo le ninunung lama hi government in cho theilo zo thelo ho chu iti he thei diu ham hi chi dan ho chu ipiti dola hu umding bible in asai chen poi ahin melchi na kela lo ho bank account hung ki kha pi ong chui thei hi ahi lo jong le microchip le mancha dangdang ho mangcha cho thei le zo thei ho het na dia hung ki mang mai thei hi ahin hi chi mancha ho chu Sahem melchi na helo ding hi bible a ko nin he ta ve melchi na hi ethu lu na le in a to vet sa na hi zapi chunga thanai vai hom hon Sunday ni thenga ni dinga zui sa ding ati tengole Sahem melchi na nei ke panding hi mi hon pathin thu pe a chol nga ni a thenga ni ding ki ti don lova thunei vai po ho thu pi a hin zui zo teng ta ule Sahem melchi na chu chang diwa hi tai ahi le hitabang Sunday ni dinga dan ki sim hung do theimong ding hinam ata be sei dingin an sa hi tai US State Som Delegate ho official le khubu ho achun blue laws tia ki he min hi worldpopulationreview.com dugzuin blue laws hi Sunday ni khwa mi him ki man cha na phapep ki kham na dinga ki sim hi chu holam to ki mana ki sim Sunday ni chol nga ani ding la pathin ho ni khwa ni dinga ki sim hi blue law in Sunday nia shopping ball a khamin thiljong phapep pi zo ding a khamin hi kumzabi som legate som lako lai chun Sunday nia sum kolve na ki bol ji in mi ho ki hamanin sum ki haliu sa in chole song kul lu tampi jong ano min hi ama ho chu chol nga ni suke hi ve ti ta sanna anayun hi i chon danu jong kum achi dungzuya wa noi ta salama akhan to tolhanin Sunday blue law tampi hi akiso beitan hi jeng jong la gam chom choma om na lain hi ka komle Sunday nia juju ke phallo na a hi jin hichi blue law ho hi aki hu nom ji in hi aji chu hichi hin ta salam le sa kholama ania phat chom na ane hi a hi le Sunday law ho hi abuina ipi ham ama sa penin bible in hapta khat na nisagi ni chornga ni hi athing a hi atin nimasa Sunday ni atipoi ani na a hichi Sunday law ho hi tizat umta hobung le sarkar ki gop khom na hi vanoi khang thisim iwet na sa khu thu ho government in dan a hin sim kumting pathen mi te ki su gan theina te san so na hin hlut nom ji na hi pathen government wang chu jalen ta de hlan theina a pan sa hin honam lenam phu panglo hi hiti hi ji a chu United States of America hi mi pi le sa khu cham thlat na thingse na anaki phut do hin chule amendment ma sapenin ai ma de che pathen ho theina tha nei o hi avian be hi hichi Sunday law hi igam sungawa dan pi palke na se helowa bible gau thudung zuya ahung lungding patep namasa na ahi hobung le sarkar ahung ki pum khatna Sunday nia pathen ho sa ding dan ahin che pi tingole hichu Sahem lim hung hiding ahi Sahem ppc in sarkar thanai na le thagum ahin man cha masanga athu hil ho ahin jui sa ding dan hichu alim kelang chu hiding ahi pathen ho ni khodi lo Sahem melchi na akila lo je uwa pathen mi te chunga thi na thu cha hum do ding ahi chule Sahem lim chun thu asai thena dinga chule chuchi Sahem lim chu a ho lo zo si ake tha theina dinga ama chu Sahem lim sunga chu hinna hu a khum ding he chan geya chu thanei na ke pia hi
hi chi thu se jing lai wa jong hi Sunday athenga ni ding movement hi vanuya min thang che che athu len che che hi tai Pope encyclical nu kha pen Laudato Si on care for our common home kitia chun Pope min ichen now le sit hi iti ibolwa ipi ilo vem asiam phatna dinga ipi ibol theyu ham ti vanui mi te to asai khomen hi kidang ta in Pope min ale kha thot mangcha in Bible a chol nga ni kho hilo haptani ni masa Sunday ni pathian ho ni kho hidingin ha ta na to san in hi Pope min Sunday ni kho hi pathian to ai ma chang to midang ho to chule vanui to ikika a ki gui jop na bol dam na ni khuwa man dinga hi ati hi chi hi gau thu gui hun be na khana hi kho hei dan hung ke khel chon set pun a hi lo le sumle pai din mun kim su hi chi ho hi kilep na ne ya Sunday nia ho a hinum sa dinga hi chubana Protestant ho bung masanga Catholic ho bung thuil di lo ho ha ta na do ho jong chu tu hin alam kai ho Rome to aki khot jop movin aki pum khat tawe Bishop Tony Palmer to say hingai win evangelical Protestant Christian mi pi ho ke khop na athu say hi in protest ta lova hila Protestant ho bung iti ta ding ham do dana ki chai tai protest ki chai tai hichikin ki man nama ma achun Pope min jong phone conference mangcha in ki pum khat ding adai sa thu sai hichikin ki man nama ma Bishop Palmer ko pa Kenneth Copeland evangelical te lam kai pu jong chun Pope min Catholic le Protestant ki pum khat na ding a hol chu anu pi na sai ama dinga tau pi ding dan het lo jiun Krista ta sa ki pum khat na ding alunggel le atep na a hin bol chu inu pi ti lo adang umpoi ita san naw ki pum khat na hung ki loi khomi hiuve hallelujah hichi ecumenical movement sa khojo si ki pum khat na hi vanoyin Antichrist Sahem thanei na papacy chu azui tawe tia aki seina gau thu gui hlen na hi vanoi pumpin ke dangena movin azui tawe Catholic Church le state ki go khomna vanuya thunei pen khat hi hojo se ki pom khat na dinga api pen hin hichi ki go khomna hin ninununga vanui ho khat a hin sem do dinga hi vanuya ho bung jo se to ki pom khat theina dinga chu pathin thuel to ki kala hungai dinga hi chule Sunday nia ho papasi thunei na melchi na chu aki pom khat theina bulpi hi dinga hi ki pom khat ki ti hi thil pha hi a hin thuta to the le wawang helo dinga hi Azole Bible gau thua USA panla na ihin holdo dingo hi Sahem melchi na to ki matna ane hi hichi Bible thuil hi kon khat dinga atha ai mai thei hi kei dinga jong athil tha an hi he jong le tunia ka tep na nom chu Bible in ipiti ahilem ti din piute hichi hi geldo kinote Bible a le ka ye Bible a lo le ka ya dinga hi poi kon khanin ka pastor pa in hichi hi ahil ngai poi ahilo le pastor pan chol nga ninit ding hi apoi mo ta poi tia gel jong na umei theu hi ahile hi tabang pastor ho le thuil ho chungchang hi Bible in ipiti Sahem kami te het na hla samje un su mangin tawe aji chunang hon het na chuna pampei ta ji uwa ke manjong nang ho ka pampei ding chutia chunang ho ke ma thempu na hi lo diu nang ho na pathinu dan tu pe na su mil ta ji uwa ke manjong na cha tew ka su mil ding a hi so pite ho pathindan thu hena sa ki het mo sa pastor ho hi Bible in themo achana hi hobung lam kai tam pi in a hobung mi te ko ma pathindan thu pi somla ako bo nit ding in a kho kha in chol nga ni nit ding angai ta poet ti ve ahin la Bible in hitin saye ahin mi khan in dan thu pi changsi ni su hen khat pe na ki sumo tale abon cha chunga themo changa hitai mo thil ho le thil thing ho te ka na a chol nga ni thing ho le khan thelo pastor ho hi pathin ni pi agel dem amanu them pohon ke ma dan asuke ovin kathil thing ho asubuun ama hon athing la athing lo a khen povin anyim le anen jong khen povin chule ka chol nga ni kho ho a kunin amit no sel mangun ala ova su bo in kam tai Protestant hobung zo si tabangin Sunday ni khunit hi Bible apan sa na poi ti hi hang phongin apom su ke nga luin ahin la ato sa te te kin Bible a chol nga ani di ta chu adon se poven hi iti don bud diu hitam ahi wangin Peter le sol cha ho chun adon bunun mihim thu sanga pathin thu kanun zo ding o hi ati holam kai holung put oi mo jing the he poi pathin ama sa i koi diu aman a phon do wa chu izui ding o hi thuta he ting ole azui ding chu imo pu na o hi hichi chun mi koi hile thil pha bol ji hena a bol lo chu achon si hi Catholic hobung in Protestant hobung chona phata abolin ahin la Bible mangcha a adon budji a hepovi Saturday ni hi joda te chol nga ni hin Christian te chol nga ni chu Sunday a aki khel tai na ti mai the hi aki khel tai na ti koi na khel ham koi thu nei na a hat chung nu pen pathin thu pi khel the na tha koi na nei ham patheni nisagi athenga na ni dinga hi tia pathen henga a hepoi nisagi nia na na to thei vanoi thil ki boljo sina bol the hi haptani masajo hi athenga na ni dinga hi tia se ngamding aki songa ko yumem kahin thu do hi poi mo ta hi
itina don budding hamwang ka hetapoi Protestant lahingal Bible bobo chi piding ta san lahinga kit ahile hitabanga thupoi mota nisagi la akhat bo ni khuthinga ni ding tia het beilam ta Bible ki sun hina do kinin Bible in ni dinga thu api ni khosangin ni dang khat zo na nit ki ni na hi nisagi athinga ni ding thupi hi thupi somla akhat hi somla ako ho cho om na lai ti na ta sanin awat khat thupi ali na pa chu iti ta achot phadinga kon tha na bi ham na chinal hung pina din pia Bible bobo zui na hile thupi alina ki khel mong tai ti hi New Testament ako na mun them khat be na hin pu do ding na hin vet sa thengai hi so pete ho pathin dan thu hi ke bulwa ki pot si an hi hi chela a achol nga ni kho hi wa nui Christian atam zo in achot pha he tai thuta kiti hi achi be se ji poi ahin noan ni khulai banga chule Babylona Daniel ni khulai banga chule Christian nungjui sei zui them khat ho banga hi pathinin anungjui di ta thuta zui ding mi ane ye thiltha hi han ki banglo hi jongle pathinin tu pha nu nunga hin ama lama ding ding mi a holin hi Bible in thuta ading ho chungchang thu hi tin sei hi cha hin pathin thu pi hole Jesu ta san thu nit mi thing ho thu ha ji thu akilangin hi hi chi kitep na lo pi ta hi adi a thu pi lina chol nga ni nit ho dinga ki pi hi nangin na keng chu chol nga ni khu kani thing nia na deilam bol na dinga ko na hei manga chol nga ni chu ki pa ni na tia pakaya athing chun za umma na gela ama na za bola nang manup na lam bol lawa nang manup sa na ding lam hol lawa nang ma thu sei lawa na umle pakaya ki pa in na tin leichung mun sang hoa chun to sa inting na pa jacob go luwa chu ka wa ding na hi aji chu pakai kamin hi chu sei do hitai hi chi hi tu tip de ta hi so pite ho pathin chol nga ni di ta za bol dinga hungzau ding le chamna le phat theina lo pi ta hin po chang dinga na hungzau ding ka kini me leisir khang ki chai ding ting pathin ho ni kho di lo apam lo ji uwa pathin mi te chunga tha ding thupi ahung ting chule van tham zola ko na o ging ta khan hung ging ding I pathin so te ho chala Melchihna kana masang si win nang hon le se le tui khang len chule thing ho su si hi ta di win ati dio hi ninunung lam le pathin Melchihna chol nga ni di ta nin ho chu ven bit hiding o hi Babylon mail hum deu Jesu sunga sadrak mesak le Abednego ho banga pathinin he so na ho mangcha a apate ma a hi naw a hlit thinga wan gama dinga agon tup dinga hi chule hi chi Hebrew mi kita ta ho a umpi banga chu patep na sungsia ikom wa e umpi dingu ei hu hin dingu hi a hin la kichat ta Melchihna kila ho chun ton sot hinna achan je uwa seizo lo lungdat na thu ding o hi so pite ho hi chi man tha na hin pel do thei hi pathinin thuta na hen adinga hi chi video ve dinga hin hin puilu da hi ti kata sane tu hin ikil han diu au me mi hem thu inun dingo ham pathin thu zo inun dingo ham zapi nung atam langlang chu izui diu ham thuta zo izui diu ham Sahem Melchihna hi ho thu do la hi bove chule ho thu hi thu nun na to ki man hi koi hing hi jong le athua nung dinga aso ana lut na chu athua no umpa so chu na hi chu na het lo ham ihin kho wa thu nei hi aima mihim pathin koi pen ham so pite ho jisun tunin ate move keima nei nge lu no le katupi ho nin tunia akau na hinan up ding ham nanup lo ding ham tun Sahem Melchihna hetawin ninunung teng hi chi Melchihna hin zui sa ding dan le hi chi Bible gau thua America pan munjong ihin het do be di wa hi hi chi video hi Bible gau thu in America phata a amin pha dan le hi chi gam thu pi ta hin ninununga pan kidang da ta hin la ding jong izil do ding wa hi anavejing layun America hi vanoi dinga kinep pi va phata bang an hi jinge zalente gam hangsante chen nagam kiti an hi hitabang gam tha ta le thu che ta chun phat jo si ki chaina ding ni khoin ipi a hin bol ro ta dem tu phon le khabu sung lut nga lutin Bible gau thu in America to dola sei ho ve nga lute a chei chan ve ding in kigel masa in hijigam tu pin chom khat zo ting ato do ding hon het do theya lepna na pel do theina din tun tu pon bung som le thuma ki mu Sahem kidang ni na tu dol ve khomate ni nung wan noi super power ni na chu in Sahem chom khat ma le sina ko na hung do ka mu na hi ama chun kel ngoi no bangin aki ni anayin chule dragon bangin thu asaye hichi thanai kidang hi koi ba hi tan tem chang soma kon chun hichi Sahem ni na hi Sahem ma sagal hinga agi kai mangzawa hung kelang a hi ti aki moi chuti hi le Sahem ma sa pop chu galhinga ki kaya wanoya amin than le athanei na alha so chu iti chu hin tem
Bible in hiti na saye ha som li le lhani gaya thil bol ding in that tunei na apitaw ve na hi che phat ki pe hi kum sang khat aja sa gele som ko le gen a ki chai ding a hi ti he taw ve aji chu Napoleon se pe General Barthier in pop gal hinga akai mang chu pop dinga thi na khop hela lem na he tai wa noi thu simi sut le hi chi phat tum hin Catholic hobungin atha le athunei na nasata chu anal ha so tai ti akimui a hele sang khat le sa gele som ko le get kum vela wa noya thanei ta a hung ki sep do ga momam tu hin tu pun bu in Sahem ni na ati chu isei do thei diwa hetai America hin hichiwa aki het na ki sei ho abulit so in hi sang khat ja sagi som sagi le gup kumin Britain te khona kunin azalenin sang khat le ja sagi le som get le sagi in constitution an ki sud doon Bill of Rights jong sang khat le ja sagi le som ko le khanin anabol doon sang khat le ja sagi le som ko le get velin ba gamgin ta khana hen in anom tai hiji asu Bible in sei Sahem ni na akito pi ding hi America bo a hi Bible in lengam chom khat le sina ko na hungdo ka mui ati hi ipi ati no mong hindem gelo ding chu Sahem ma sa chu tui pia kon hungdo hi ati Bible gau thwa tui pi hin ipi avet sa hindem nang man na mu tui tamtah tui ho chu mi te ho le mi pi chule namtin vai pi chule pautin pauta ho hi ve Bible in gau thwa tui pi ati teng mi hem tampi chen khom na mun pi khopi ati na hi ata be angonin Sahem ma sa pop chu Europe lailung ta hi che phat dinga wa noi khan to na mun pi lai ta hung kon do hi alang khan Sahem ni na America chu tui pi a kon hung do Halloween leisi da pat hung do akiti na hi hi chu mi him kitit na chen na mun helo ti na hi America hung ki pat do dan asai do chen in hi Bible in jong hi chi kel ngoi no tabang Sahem ki ni nei thu dola sayin ipi asai na mong hin tem gau thu asa ki hin lengam ham ki vai hop na ham jong avet sa hi America ki patil chun kidang ta khat chu gamdanga ki sei le ki za khalo be gamsum ki vai hop na le ho thu civil religion achum khenu na hi hiji achu Sahem ni na pa hi kini ne ya ki sei khel khel hi America ki vai pu na hi leng nei lo ho bunga jong pop lo hi hichi zalen na hin America hi van noya thanai pen le thuchi pen gam aso do ta na hi pathen ama ta in hiji gam sung constitution le asunga zalen thei tampi sa na din anama puye ti kata sane ahin so pete ho lungthin ta in sei ngi America chungchang Bible in asei hichi gu chu he poi ahung ki sei ding hin mi kado in han tin tiza jong tiza sa na lain te ahin het jing ding chu Bible la ki mu chu e ho ding hi Bible la lo lawang e ho ding hi poi Sahem ni na America chungchang aban banin simhlau te ama chun kel ngoi no bangin kini ane in dragon bangin thu aseye dragon bangin thu aseye kiti hi ipi ti na hin tem America chun dragon banga iti asai the hin tem dragon chu koi dang hilo satan amata vet sa hi ti heve satanin hunam leki chat sa mangcha in nungzui tampi ake kholdo tai zalen na deilan theina ap wa hunama bol ngai lo pathin hi na to ki lebul jeng a hi hichi chang hin America hi mi te zalen sa gam apat hunam thaguma na tonga hung ki helding a hi ti avet sa e chuti chuni to hung bang ta dem iti mongin America chun dragon bangin thu asai ta dem asai ding dan alam li veu hete khatna America in Sahem sa banga thagum le thunei na khauta hin manding a hi ama chun Sahem sa pa thunei na zo si chu ama angsunga amang chan hi Sahem sa Roma po bang chun America in jong adei hlun sa na dia hunam le thunei na khauta aman cha ding hi ni na America hin hichi Sahem sa pa chu vanoi a ho sa ding hi vanoi le sit le asunga cheng zo si thihela ki sat ki le do kit Sahem sa chu a ho sa ta na hi hewa chun le sit khum khana dia thu hum ding hi pathen ho chungchang a hi ti mu theive ho le bi thu hiding ti na hi mizo sin thulu na ki sem chi ding hi Christian nunga zui diu ham ahilowa le Bible in pop lal na Antichrist ati chu azui zo ding ham Catholic ho bung to ki pum khat na ding dan a hin sem to dingu vanoya ho khat hin bol do bud ding hi Christian di ta ho su boi na sem jinga ki ngo ding chule pathen thu anun naw chu gamle nam ngai lo lo na hi ve ati ding hi hitabang Bible lagaw thu ho hi hunglung dinga lom lo ta to ke lo jong le pathen thu athon ngai poi Bible lagaw thu chi so ho zo si hi 100% ki to chat chanin anagoi lung so ke in min pha dingin pop lal na hung khan do ding thu chol nga ni khu khel ding thu chule Daniel bung ni awanoi lengam li ho khan do na le alhu na kum sang ni la janga masanga ana se ma sa ho cheng se jong hi ahung gui lung so ke in hi
pathen bovin khunung khomading ahe aman hitina sayi ahung guil hun ding le nata san theina dingova tua aguil hun masanga na za uwa ka sei masa de mahi thumna America in Sahem masa pop thanaina alim chu ahin sem do ding ahi vanui le se chungchang ho asulam vai ahi ama chun le se chungchang ho za jamjama ki sat lim ki le do kit Sahem chu alim khat simun ati ahil America in hichi Sahem lim chu iti asem do ding ham hichi lim chu ipi hung hiding ham ti he thim theina dingun Sahem masa Catholic hobung gambai pu kiloi khom na chu ivel vat ngai hi Chongloi lain Catholic hobung in Europe gamsunga sarkar thanai no ho chuto asepei te apang khomun azona in holama dan le mor ho zui sa so dingin athunei khumta na hi America in jong hitabang chat chu ahin vel bol do kit ding a hi America gama ata san peila Protestant hobung hon gamsung sarkar thanai na aman cha pathin ho na dan ahin sim do ding a hi alungtup molso na dinga hobung le sarkar ki pum khat na chu Sahem lim hung hiding a hi dan sema hunama mi pathen ho sa ding kiti hi deilhan theina ai pio pathen vai hom na to akito lo se Halloween igam sungu ki bul phu na khom pi khat zalenta pathen ho theina ai pio wa dan pi chot pha na hi lina America in mi tha theina thuga ahin sim ding hi chule Sahem lim chun thu asai theina dinga chule chuchi Sahem lim chu a ho lo zo si akitha theina dinga ama chun Sahem lim sunga chu hin na hu khum ding hi chan geya chu thaneina ki pia hi hichi ho thua dan ki sem chu zui sa na dinga America thanei na le mi thu zo theina hung ki bang ding hi hitia chu lungthim ki khel sa the lagau thing na to na khela sarkar se pei police ho thanei na mangcha pathen ho ding dan ho ahin po do wa azon le anung lo ho got na chu thina chan ge hung hung ding hi achu ti le ho thua dan chu ipi hung hiding ham mi te chu ipi ahin bol sa ding ham chule ama chun alin aneu aho awai chamlen le so hichang zo si chu akhut jit lamu ahim achaluwa ahima Melchihna chu aban ne sa hi hobung le gam kiloi khom na in pum hana ahin bol sa ding chu Sahem Melchihna nei sa ding hi ahi Sahem Melchihna chungchang ahin pathenin mihim khang thu sungsia hil chana sangpen le kino pen apv koi hile Sahem chule alim chu howa che beibo a chule achala ahim akhuna hima Melchihna kila le ama zong chun pathian lunghan na khona alunghan na leng pizu I mato hello helgot sa ki koi chu adon te ding a hi thabat wang we kit le hi Melchihna chu pathian Melchihna lhem chat chu a hi ti he do theu vin hi pathian Melchihna chu Bible ni tin sai ko chol nga ni kho ho za bolun hi ho chu kai ma le nang ho ka a Melchihna khat hiding chu tia chu nang hon kai ma pakai le na pathinu ka hin he do hi chol nga ni hi pathin thupi som la a alina a hi chule pathin thildo si simpa a hi het na thupi khat bo chu a hi chu sim tila na ki phut do hi tai judate masang pe a chu chuin pathinin ni sigi ni chu pathe bo in asu theng tan hi aji chu chini khuwa chu pathin athil sim le athil bol ana to zo sia ki chol do a hi Bible athem gau thua jong chun Antichrist nei na hi chu Catholic hobung le gam sung sarkar ki pum khat na chun chol nga ni kho khel ding a hin go ding a hi ati phat ho le dan ho khel ding a hin ngai to ding a hi pathin dan thu la a phat ki pha na thupi chol nga ni thupi hi tunia Saturday kitia ko na Sunday ni khwa Catholic hobungin Council of Laodicea AD zatum le som thum le gup ko ma chu an khel a hitai a hi mongin koiman pathin dan thu som khel theina ding tha nei poi ama na kamchang ta a an sei sa hi ka kitip na chu suke pongting chujong le ka kamsunga su sa jong khel kit ponge hi chi chol nga ni ki khel na hi khang thu simbua phate chana ki ji lunin hi Catholic hobungin jong thet ta athil bolu hang phong ta in agete ke jemowa phong do na hi thudo chol ga ni khu iti ni ham don but na Saturday ni hi chol nga ni khu hi thudo ipija Saturday ni khela Sunday ni inu ham don but na aji chu Catholic hobungin Council of Laodicea chu zan nei ta a ki bol na chu Saturday ni ko na Sunday ni ki khela hitai Catholic hobungin ka thanai na Melchihna hi chi ka khel do na chu a hi tia hoi tho ta a sei do kalwal hi ding ham ho thu lama hi chi ana to hi a hobung thanai na le thilbol theina ki Melchihna chu a hi chol nga ni khela Sunday ni ki zabol hi Sahem Melchihna hi hitia chu ahu umteng mihim ten pathin thu sanga mihim thu hil chung nung zwa koiding thulu na ki sim dio hetai Sahem Melchihna chu koi man tu hin anai nai poi ninunung lam lebo akila ding wa hi chu phat le chun Sunday ni khu ni ding dan hung ki sema pum hana zui sa hi ding a hi thading thupi thuga na hung do masanga sumle pai ki mancha na ki tu tang pi na mangcha a Sunday dan zui sa na thupi ki bol ding a hi chuchi Sahem Melchihna amin chu a hi lo le amin number nei lo chun cha thei ta lo zo thei ta lo a hi a hin hlep la in hi un
Sahem Melchihna hi ta salam thila ki Melchihna barcode tattoo ahilo le Aadhaar microchip kiti ho hi hilo hilding hi Bible wang chun kichi ta na sayi Melchihna hi mihimin thulu na abola ko na hiding hi pateni na khanga mihim te thu ahin tan hla na banga thulu na hiding hi Melchihna chu iti kela ding ham koi hile Sahem chule alim chu howa chibei bo a chule achala him akhuda hi ma Melchihna chu kila a le ati na hi tu phone hi vet sa na dim set aumin Bible ama le ama kile sa anga ye ichala hi silapha het na thulu na bol theina a kemanga hi pakai dan thu chu nakama theina dinga hichi hi na khut chunga Melchihna hiding chule na mi te ni ki ka a he jing na hiding hi aji chu pakayin khut tha ta a Egypt kama ko na pui do hi mi tian chol nga ni di lo Sunday ni ding akilan te ngole Sahem Melchihna chu achalova akila ding o hetai ama hol hebla a ding o hetai chule khut hin na to thil bol avet sa hi ipi hi jeng jong le na khut nin to dinga amai pha chan chu na tha je sal te in tongin Sahem Melchihna hi mi atam zo nung zuya kisu gan theina pel do na dinga Sunday ni chu athing a hi tia pom chan chun akhuna akila ding ti na hi chholoi hi chol nga ni di lo ta san na achu gelem tha hi povin ana to ochun Sahem thunei na nuya akipi lu no avet sa ding hi tia chu Sahem Melchihna hi ai ma thulu na dungzuya hiding hi America gam hi hobung le gam sarkar achom choma ke vai pu na akitung do gam khat hiya heta bangdan ho a hin zui sa ding hi a hi thei ding thil hinam so pete ho phatma sa anum sa thil hitai Sunday blue lo kiti hi na za khawvem Sunday ni khwa zu zo chule thil dang zo ding ke phallo na dan an hi e hichidan hi gam ki vai pu na le holama aphat chomna anei che na hi hichidan ho hi tu twa zui sa am lo wangin isor karu hin holam dan zui sa theina dinga agong dan le akibol dan anatun do sa an hitai hichi blue lo ho hin pathen ho ni khodi lo aven bit se helovin gam sungdan pi hola a khat abat se in chule pathen chon dan de hlan theina to jong akito po na hi akhang khanga hi hin vet le sarkar le ho ahung ki pun khom ting japi ki su gan theina le thi san so na hin hlut nom ji na hi a hi le pop thunei na le America hin phat na nunga ki khot job na hat ta sim do theina ding tha le mi thu zo theina anei na em hi chi hi gin chat lel ding a hi ta poi pop vai hom na hi vanoi pumpia za bol le dei sa na sang ta in ahung do tan vanoi president hol za ta hon le sit mun zo sia ko nin Sahem za bol na pidingin ahung ki zot lut jing ovin hi thu phon bung sum le thum chang thuma Bible gau thu hi imit mu win agui lung jing in hi thihela akisa da chu kile do a hetai chule vanoi pumpin kedangin amu win azui taw ve pop min hobung sunga ki khen na a alungel ki chi ta ina phung do tan kibum khat ding adei sa na asaye hobung sunga ki khen na hi angai mong a hi alo theilo a hi ki ti hi san thei dolin ka gel poi aji chu ki khen na hin Krista ta sa sukha in vanuya het to sa dinga ai ki ko naw asu hat mo in hi atu sei na a aboi hi po min keloi khom na di lo atu sat hi a hi thuta pan lo na pathin thu ni na zo se pe la ding ngai a hin hi sa na hi America na chu vanuya thanai pen vai hom na thu chi pen a hitai agam se pe thunei khum sa theina thaling sen anei hi ade in pop thanai na le ta sandala protestant hobung ho zo si to ahung ki thu khat diu chu thanai ta hiding a hi Sunday lo iti hum do ding ham chule iti zui sa hung hiding ham Bible en hung ding a hi atinai a hin achit a chai chanin wang a sei so poi hejong levan noi khan to na technology ho le thil hung ho ivet ding le ahung do thaina ding thil tamta imudo thai ta ve vanuya nat na hung ke tol ho sumle pai din mun sit suna terrorist mi buluna nuclear sit to na thei ho mihim si le pha het na alang pia a hi su na ho ham khat je a pathena kile kit theina ding tia gamsung dan hung do mai the hi cashless society microchip le tu khanga technology chom ho hung kimang cha a koichon sarkar dan azuilo hamti het theina dinga hung kimang the hi avela het diu chu hi chithil ho chu Sahem Melchihna helo ding hi pathian Melchihna le Sahem Melchihna kila hi pathian chol nga ni di ta chu na nolding hamti na thulu bol na a na kila ding hi ia tileni nung hla na a Christian te thei di wa ham Bible hi tian sai Izine menti le crystal hem ho le them gaul hem ho hung so do tin Melchihna lo pi ta le mu kidang a hin vet sa ding o hi a hi thele hen chom te ta jing jong a hin lep hla ding o hi diabolin bol mo kidang na sata ta mangcha a pathin mi te ta jong lep hla ding a hin go ding a hi Bible in iti sayem patien ngain chuina ma chun Melchihna thil na sata ta bolin mi homit mun wana ko na leya mail ha sa geina bolin chutia chu Sahem mit mo chu Melchihna tin tang bol na dinga
tha hat ama chu ki pia hi hichia chu aman wa nui le si chungchang ho alem hlan a hi hichi bolmo kidang hoa ki phot chin na le ki son na a hin nei dingu hal na di lo hin to sat dingu wanoi pathen ho ni khodi lo ni sa dinga a hin no dingu hi satanin mi pi lap hla na dinga bolmo kidang chum chum a hin man cha ding chu ipp ham hiti ho chu thil ho lhagaw a hi win melchi na kidang dang vet sa hi we ama ho chun imazo si bol the hat chung nung pathen ni kholo pi chung nung niagal sa dinga wanoi le sit pum pia leng ho ki khop sa dinga ama ho henga chu chi a hi we hichi phana chu thila lagaw ho chun phul ta leki peilewa na ato dingo hi satan le avantil pul ho chu mi khat melaga kila thaina jong anei dingo hi ami ta chula hello ding hi chu thu kidang a hi poi aji chu satan ama ta jengin jong awa bantil mela put ji hi mi thil ha to ki ho theina hello le thinunga kho he theina thu hel hi ninunga satan hlepla na sapen khat hi hi chi thu hel chun thinungin jong mi him lagaw hingin kho he thein om na lai ati hechi thila thu hel hi satana ko na hi bible in hitabang cho hel pon hi bible in wang mi thi chu athita ta hi ti na hilwe mi chon pha athisa ho chu jisu krista hung kiting akai thowa ton sot hin kim lo api ding a hi ati thinungin jong kho het na om na lai ti ta san ho hi lhagaw lamdang hon beita in alhem la thayuwe hichil hagaw mi thi ho banga hung kilang ji ho chu thilha diabol le sol cha ho hi we ama ho chu in sungmi amolem sa hole hobung lam kaiza ta molem sa ho mela hung kila ding o hi pathena ko na thu ka hin po ya ti dingu pathenin chol nga ni ni ding thupi ta poi aki chai tai ni angai ta poi ati dingu sunday ni kho zo za bol ding ni ding a hin ti ding o hi azona le satanin pathen mi tel hepla na ding le su mang na dinga bol mo bol the zo se hin bol ding a hi hepla na chung nung pe na hin bol ding hi chu jisu mel bang ta a satan hung kila ding a hi bible in a hil chawwe chuting le khat to win na za uwa ven krista hi ko ma ome a hi lo le khu ko ma ti jong le ta san hi un izinam ti le crystal hem ho le them gaw hem ho hung so do tin mel chi na lo pi ta le mu kidang a hin be sa ding o hi a hi le nang le kein hitabang thepla na sata ho hi iti pel do thei ding ham ama sapenin sopite ho pathen thu hi he no nga ye ama hon dan tu pi le het to sa thu dung zuya asai lo le asungu wa khwa lo hi hichi bible chang hin imezo si patip ding ti hi ata lange bible dung zuya hi le kate ye bible a lo hi le kaya ding hi poi hi chu hi nga ye ninu nga pathen mi ten jisu ahung kit ting le sit tol hi ato kha lo ding hi ti a het ding wa hi ama wang wan lai zola ki motwa kilam to ding zo hi we ninu nga pathen mi te chun pathen dan thu som hi ton so na hi in ki khel thailo a hi ti a het ding wa hi ani na phat nu kha a hi ven bit na ichan theina diwa pathen dan thu som hi inun dingu hichia nisagi nia chol nga ni thu pi jong hi ini dung a hi ninu nga pathen mi te ki sei na hi ki chen ta ina ki pi e hichia hen pathen thu pi ho le jisu ta san thu nit mi theng ho thu ha ji thu akilangin hi apoi mo pen ta su phat chaina a hi ven bit na ichan theina dinga jisu krista to ki gui job jinga ding a hi chole ni sia ama ngai lu ding le ta san ding hi ki pachu jing ding a hi keima leng pi gui ka hi na ho ba na hi we ama kaya uma keima ama kom mi chu hagana gaji aji chu ke loven nang ho ni man bol thei po we ita uwa bible simawa pathen tu ta chu izuyuwa midang ho ko mai sei son tingole ton sot hinalam pi krista to ki gui job na hang to wa hat ding hi satan le lhagaw bo ho mi pi lhem thadinga chol lowa na ato jingla ya hi pathen le avan se pe janel chengto manluta mi tampi hu hinga na dingin pontho ta in na tong jing ve pathen mi te to apang khomun vantil masa vantil ani na le athumna tu pu chu thikun cha wa noya sei phongna wa ami te tu pon chu van tha na kem theilo api na hi pathen mi te tu pu sei phong chu pathenin thanai na pi ding wa nui pumpia gammei ka banga ki tol ding a hi chulenam tinjo si het sa na dinga hi chigam sung thu pa hi wa nui le sit pumpia kel hang ding a hi chuta le ki chai ding bo hi phat ke cheilam le mitinin thuta chu a het ding a hetai chutia chu koiman koima oi mo loading chule kilep thei loading o hetai pathen thuta pathen chol nga ni ton so na thuta chu van no ya phon da ding hichi thuta he khalo live christian phata ho henga jong phon do heding a hi tabi asegin tu hin jong alhung ta na hi
Satan lungsat na zo si chu pathen thu pi nit mi te chunga hung ki bung hlading a hi ama ho chu bui hoi buina sim chele vanuya buina zo si sim do aking oding a hi ve inazil ta ma bangun sumle pai kham tanga umding chuban le ti na chan gai gi cha na umding a hi hung hiti jeng jong le mi him khang tu sima achung nung pen apha lai ta achu Jesus Christa van mi zo si to hung ding alo pi na a van tham zol wa em so ding a hi mi chon si ho thi su hel diu pathin mi te hu hinga umding a hi taw ve so pite ho ta san hu hinga hola achu nang jong na pan the hi Krista to van tham zola kelam tua van gama chi dinga chu na zaw the hi chumuna ton sot hinna ton sona ki pa thanup jingna chule nup chomkim na chun nang ma lim ding in nga jingi so pete ho thulu na ikisim chi ding o hi hoilang chun ki handing ham hoilama chuna din ding ham malaya ki seji thu lopi ta khan ome vanuya ki ngai cha pen chu mi ngai chat hi hi itabang mi em cho do loading le zo do loading mi ama hi na sunga kita na le thu di na nei mi chon sit chu amin ta a coding ging lo mi salam hlumlam ko thei hiu jang banga sile pha het na lungthim ki chi ne ya ato ding kita ta tong mi wanjo si hung khiding hi jong le adi lama ding ding mi aki ngai chai phat chain lama hi pathenin hitabang nu mele pasala hol hi kidona nu kha apena dinga got sa theina dinga I hi naw chan khan chan hi aban bana isa phat to dingu Krista ki pa sa lo thil ho zo si ikila mangsa dingu hi ai hoding thuti maume ahi wangin ama anasanga ama mina ta san chanchu pathin cha te ahi theina dingu thaneina apetai so pite ho tunia jisu nungzui dingin thru na ki sementin ka hinte me ama pan pi na thumin lang athupi ho ninin jisu nungzuya athupi ni ding kilhenjo se nang ho zalin pathin ka thangwa e lesit khangnu nung pena umi hitawbin hichi thu hi vanuya sei phung ahi angaye Krista adinga manluta hagaw hu do dingin nangin jong panhin la dingin ka hindi me achai na in hichi hi haimel hi in ita san ki pat na le ki chaina jisu lam chu vezingin